u onom smjeru da bi barem za 20, za 30 godina bili u boljim pozicijama nego sada. Pa jedno i drugo tijekom ovog razgovora upirate zapravo s pravom, čini mi se, prst prema velikom, glomaznom, neefikasnom državnom aparatu, prema moći politike koje koče sve ove poduzetničke i obrazovne inicijative o kojima ste vi večeras govorili. Zašto se to događa? Zašto je taj moćni aparat na hrvatskom primjeru slijep i nekako bez osjećaja? Sama organizacija državne uprave se temelji na vrlo oštroj hijerarhiji. Donje strukture, koje su u pravilu stručne, nemaju pravo donošenja bilo kakve odluke. On može samo predlagati, ima inicijativu, može obrazlagati, a gornje strukture na temelju toga donose odluke. A pitanje je da li su gornje strukture koje se manje više manifestiraju, koje se regrutiraju iz redova politike, da li su uopće zainteresirane? U pravilu nisu, jer bi se moglo dogoditi da donese neku pogrešnu procjenu, pogrešnu odluku. Znamo da u državnim institucijama se nerad ne sankcionira, ali pogrešno napravljeni rad se vrlo sankcionira. I zato dobro paze da ne pogriješe. Mora se napraviti disperzija ovlaštenja u pojedinim društvenim institucijama, da je ove osobe na nižim razinama mogu donositi stručne odluke, jer oni su fleksibilni, oni su u suštini svakog problema, oni znaju kako riješiti neki problem, oni pišu elaborate, šalju gornjim strukturama koje te elaborate čitaju ili ne čitaju, ili su prezaposleni su. Pokušajte dobiti bilo koju nadležnu osobu, bilo kojem ministarstvu, pa ćete vidjeti da možete, ne znam koliko inzistirati, u pravilu su ili su na sastancima, ili su prezauzeti, ili imaju neki drugi posao kojim pa se ne mogu pozvati. Ili eventualno rade privatne biznise i tako dalje, ali to je zanimljivo. Ali kako cijela ta jedna struktura niže postavljena ili strukturirana, kako vi kažete, može sve to trpjeti? Znate, to znači gubiti obraz, to znači gubiti karakter, to znači, to baš nije jednostavno. Vi ste mi jučer rekli, znate, imaju obitelj, imaju djecu i tako dalje, pa onda se ustručavaju. Suprotstaviti se mogu samo slobodni ljudi, a slobodni ljudi su oni koji su materijalno osigurani. Onaj ko živi od plaće, ko živi od danas na sutra. Ne samo materijalno osigurani, ja bi dodao i karakterom i poštenjem obdareni, gospodine Iliću, znate? Tu se vi i ja ne bi potpuno složili. Jer ako je pitanje samo materijalnog, pitanje samo kapitala i profita, onda, a o tome ste bili nešto govorili, bojim se da to nije dosta. Nije dosta. Za jednu ljudskost. Da se ne može tražiti od nekoga da sebi izlaže u toj mjeri radi viših ciljeva. Gledamo stvar biološki. Opstanak, odnosno suština da se živjeti se mora, to spada u domenu nagona. To je borba za opstanak. A poštenje, karakter i ovo spada u domenu osjećaja. A osjećaji su puno slabiji od nagona. Nagoni su ono što ljude tjera. Ali imate obrazovanje, imate odgoj, imate običaje, imate zakone, imate kulturu, imate duhovnost. Oprostite, toga se odreći nećemo. Nijedno normalno društvo koje žele živjeti kvalitetno i preživjeti, voditi računa ne samo o sebi, nego i o drugima, neće se toga odreći. Zato mi onda biramo iz takvih krugova o koje ste upravo spomenuli, biramo onaj vrh koji će onda rukovoditi, koji će onda distribuirati, koji će onda omogućiti nižim razinama da njihova stručnost i njihovo znanje dođe do punog izražaja. Samo za kraj, jer nam je ostalo još samo 1 minuta, kako obrazovati one koji odlučuju, a o njima svo vrijeme govorite, da oni prepoznaju kompetenciju, znanje i kreativnost i što eventualno vi nudite kao poruku? One na vrhu je teško obrazovati jer vrlo često misle da sve znaju. Blago nama. Samo spinjanje hijerarhijskom ljestvicom uspjeha, moći, vlasti čini ljude da sve više vjeruju da su najpametniji, najbolji. Kada je bilo pitanje anketa sudaca, da li im treba dodatno obrazovanje, 90% njih je odgovorilo ne. Šta bi nama trebalo dodatno obrazovanje? Dakle, moćnike je vrlo teško obrazovati. I tu su civilne inicijative i građanska aktivnost je pravi pritisak da se nešto promijeni. Vaše 2 rečenice, gospodine Iliću, kvalitetno obrazovanje u Hrvatskoj staviti na čelno mjesto, utemelji ono svakog razvijenog društva. Kad će to Hrvatska učiniti? Onda kada ovaj proces koji je sada, hvala budi Bogu,
pokrenut, kada bude stavljen u punu funkciju i kada politika ne bude involvirana u sve i do najsitnije pore svakoga društva. Bez obzira što proklamiramo da živimo u demokraciji, politika ima svoje zakone, a to je da bude prisutna, sve prisutna svagdje, na svakom mjestu, da sve bude pod njezinom kontrolom. Dok god tako bude, dotle se neće moći ići u brže. Kolegica je spomenula 30 godina, mislim da je to jako puno predugo. Za 30 godina ćemo stvarno gledati u leđa mnogima koji sad još, hvala budi Bogu, nama gledaju u leđa. Ništa, mi kao građani imamo pravo, a to ste vi večeras rekli, da ne želimo biti zarobljenici takvog modela politike. Građanskim inicijativama imamo pravo to izraziti. Ja vam zahvaljujem na gostovanju u Licima nacije Hrvatske televizije. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Vidimo se u sljedeći petak.